راستی او ببختیه که قومپله که نامنتوی که سروکاتی و همجی توایی گلین هرم پیکات اساس او اعلان کرنا پیواجوه که نو دروجلاتان آوین دبو دوی چاقه ده وان هیزین هگمونی که بریاردان ده هرم مداخله که بکن و خواستن دریا سروکاپور و مداخله دست بی بکن یعنی جه سوریه دست بی بکن ده شخصی سروکاتیه ده و پاشه توای روجلاتان آوین ده یعنی مجارا وان نتنی مجارا پرزگریکا کرد و کردستان یعنی جی مجارا ریبر پارتیه که کرد بو جبر اگر او سابا تنی اف سبب با لنزیکاتین جه پرچین دنی کردستان رش تفگرین دنی کرد ره و جدا بون اف تی وی واته یعنی وان دما دخواستن روجلات آناوین جنوب ده دیزاین بکن و پیواجوه که نو دست پیدا کرن و پیواجوه نو ارمان جای اف بو یعنی اساس دوبوک مینا شر جهان سیمین ستارت های بیدان و دیتن گهه ظاهری اکتیف یا روجلات آناوین ده دوی پیواجوه نو ده و خودی آماده کاری به و کاری به دوی پیواجوه نو ده به خودی ارک خودی روله کی سرکه حتی حساب دکرن گو گاو پروژه گو سروکاپو تمثیل دکه و به کلم لپیشیا پروژه انوان خواستن گوریل پیشیا و بگرن یعنی او دست پیواجوه کتکن دوی پیواجوه حتی جوان به تشتین محتمل گبه به کلم لپیشیاوان گر ارتی راکن او آلی کی مرسلی بو آلیه ویدن جه بو گه خواستن دریا دیلگرتنا سروکاپوره اساس در روجلات آناوین ده دیسا او شر و پفچون و ناکوکین گوگهنه دیسا گش بکن گور بکن یعنی کرد شخوا بری جهین 1916 و پیوه بریار هبو به پیمان سایکس بیکو گتشک کردار تنوه و دور ده پیمان هاتو بریار هاتو داین که ولاتن روجلات آناوین بین پرچه کرن و دور ده یک جخال سرکه بو وقتی کرد بیستا توبن یعنی و جاوکانیه کی پرزگریه که روجلات آناوین ده هر دم آگری یکتی به هر دم پرزگریه که به جبوگو او بردوام بکه و هینا برنگه کی گشتر پرزگریه که روجلات آناوین ده مزن ببن خواستن گو پرزگریه که کرد جنه چاره سر کرن تفگرا گو دهات تفگرا کردستانی حرکت گو دامشاندن تفگرا کی جبو آزادیا کردستانی بو جبو آزادیا گلی کرد بو جبو گوهرتن اوی انجام گوش پیمانا سایکس بیکو درکت بو هگر ریل پیشینه گرتبانا سروک آپو به تفگرا خوره دست پیواجو یک نود کر و اف پیواجو وان جدید گوش بوان خطری او جی چو بو جنوتو سسیاو پیوه دست پیواجوی آگربسی کر یعنی تفگرا پگکی اف دو گوت من ده حشته و چارا دست شره چکداری کر لدنوتو سیاد از دخوازم ایدی بشیوازین آشتیانه دوزا کرد بگینم چاره سریه وان دید گوگ اف چو قیسی سروک ترکا سروکماری ترکیه ترگو توزال کشتن پشتی وی اپراسیون مزن کرن پشتی وی به هنک هزی کردی دن ره ایریشی تفگرا پکیکی و گریلای وی کرن لیدیسا هر دم پکیکی اصرار کرد سر شوازین آشتیانه و دنوتو حیشتانده دما گو دیسا سروک آپو اعلان کرد گوت از اگر بسید کم از دخوازم بشوازین آشتیانه پرزگریکا کرد چاره سر بکم وان ایدی ستارتا و ببختیه دان و دست به ایریشا خو کرن او اسیر گرتن وان ولو حساب دکر بوی اسارته و گل کرد ایدی دبج استراتیجیا چاره سریه برده و استراتیجیا ایبی به طول هلدان وقتی دناوا ملته کی ده تن استراتیجیات او طول هلدان و چاره سری چنابن و ناکوکی صراع مزنتر ببه گه مزنتر بود روجلات آناوین ده تیزانین کرد گرانیا وان هیه کردناف چار ولات روجلات آناوین ده هزکی سرکنه و هگر کرد هات و کتن استراتیجیا چاره سری بری خدان گوهرتن و کرن چاره استراتیجیا تولدانی و چه هفته واتیا ایدیو ناکوکی نبرا کرد و عربا کرد و ترکا کرد و فارسا کرد و همه پیکاتیان ده و بگی آستا هری جور و به ویرنگی لکیلکا بریش خود پرزگریک اندروجلات آناوین دهن نهاتن چاره سر کرن وقت پرزگریکا فلسطینه و هر وقت پرزگریک وان رژیم دسپوتی اندروجلات آناوین ده
ev jî xwedê tê kev ser rojlata navîn di nava qeyranek mezin di jiyan bike piştre berê xwe bidin guhertinan û bi vî rengî ev komplo pêk hat lê vê jî herkes zane dema got komplo pêk hat serok apo di hevdîtinê xwe İmraliyê de û di dadgehê jî ev got ez dibînim komployekî mezin heye dixwazin di kesayeta min de milletê min bikişînin şerrekî got destpêka wê heyî dawiyayê tune ez nabim amûrekî got ez bihêlim ev komplo bigî ermancên xwe ez ê tenê li gorî hestê xwe û refleks û berteka xwe yî hestiyarî ez ê biryara nedim berûvacî wê ez ê lê bigerim çawa rêl pêşiya vê komployê bigirim û li ser vê dest bi daxistina paradigmaya nû dest bi rênîşandayîna rêbazekî çareseriyê êgo esas berê ser wê dixebitî û dîrok vê dizane hîn di kongra pêncaya PKK de di polîtîk raporaya got pêşkêşî kongrê kir di wir de behsa guhertin û veguhertinê dike dixwaze dibêje êdî bi taybet piştî hilweşîna Sovyetê û piştî got ev pergala sermayedar di cîhanê de hegemonya xwe modernîteya kapitalîst xwe dayî pêş ji ber vê giring e em jî amûrên xwe tekoşînê û rêbazê xwe biguherin û gerekê guhertinek named jî çêbe wextê wî ev got ev komplo hîna bêtir girantir kirin yanî wan dixwest esas hertim tevgera Kurd li gorî rêbazê kevin bimîne ji ber got di gor rêbazê kevin ma ji xwe çareserî çênabe lê hertim tê amûrekî tevleviyê û ew ê be tê pirzgirêk zêdetir bin li ser vê pêvajoyek nû da dest pê kirin û bu wê pêvajoyê heta niha min er 27 sal qediyan hîna jî bi israr li ser wê tekoşîn dike êdî ji asta mijara komployek yan bêbextiyek li ser rêberekî ser kesayetek wek kesayet ji wê astê derbas bûye ji wilo mestirê bûye asta komployek li dijî projeya çareseriya rojlata navîn komployek bi ermanca destpêkirin û stardayîna şerê cîhanê siyemîn bû û ev wilo dewam kir ji ber got serok apo duan sala de proja xwe pêşkêş kir ew komplo vala derxist êdî neçar man bi rêbazên din berdewam bikin wek hûn dizanin piştî wê rejîma Saddam hat rûxandin piştî wê rejîma Efganistanê hat rûxandin û piştî wan mudaxeleyên ser rojlata navîn dest pê kirin û bi taybet di piştî pêvajoya buhara gelan û heta niha jî ew pêvajo hîna dewam dike yanî esasen tu dikarî bêje ew pêvajoya komplo heta roja îro dewam dike heta na bi rengekî hat dema dîtin tevgera Kurd gavin avêtin êdî xwestin bi rêbazeke din vê komploya xwe berdewam bikin dema wek me got berî 27 sala komplo dest pê kir xwestin rêl pêşiya projeya demokrasiyê azadiyê wekeviyê ya got serokapo behs dikir û bi taybet bi rêbazê aştiyane xwestin rêl pêşiye bigirin û xwestin dîsa şer pêş bixin vê carê jî piştî 27 salan dîtin got serokapo dest pêvajoyekê kir taybet bangawaziya wî ya got 27 Şubatê 2025 di wir de pêvajoyek da dest pê kirin û dewleta Tirk bi rengekî ji rengan yani danîşandan gova ew jî erênî nêzik dibe ana dervê rastiya kawê bu erênîbûna çawa nêzik bibe nêzik nebe ew mijarekî meret karî binirxîne lê herîkêm bersivek erênî derket ortê û bi vir pêvajoyek da dest pê kirin ev alîk aliyê di duwa li Rojavayê Kurdistanê ew tişta got me behs kir piştî salên 2000 serok êdî paradigmeke nû daxist wê çaxê beşekî komplo vala derxist ana li Rojavayê Kurdistanê bi vê pêvajoya buhara gelan dîsa ew proje ket meriyetê û li ser erdê hewildanên pêkanîna wê tekoşînek ji bo wê meşiya û berdewam dike wexta van hêzan dîtin hem ji alîkî de ew paradigma li ser erdê tê pêkanîn û ji alîkî din de yani ev hêzên ku hesabê xwe kirin di herêmê di perçebûnê çê bikin gelên herêmê berra hevdin nakokiyên mezintir çê bin pergalên cuda bînin ser desthilatdariyan li vê de rê pêşiya wê jî hat girtin û ji xwe bi vana tevare pêvajoyek serok li Bakur dest pê kir PKK fesix kir şerê çekdarî got ez nema esas digirim
بشوازن زاگونی و حقوقی و سیاسی و آشتیانه امیتا کوشنا خو بکن لبرانبری وی وان هزادیت گو دیسا افبو کلمک لپیشیا گه او پلانا خو بردوام بکن جبرچه پلان سازی کوان هیه پلان سازی وان بنارن پشتی و قیس سال لافغانستان دیسا گوهردن چه کرن العراق بدبلوماسي وبسياسي هنا قهرتن خاصن شيء بكن لفلسطين بناوي غزة وحماس مداخلات كرن للبنان بناوي حزب الله ده مداخلات كرن فان روشات هف جبوغو هم رياخوي تجارة يا جهاني مسوغر بكن جبوغو إسرائيل ده هرمي ده دوي ديزاين انه ده او ببهيزان نافندي دوسا تركيا جبوغو او بيلانا جو اساس بري 27 سالا داني ونتيك مريته پشتي وقيز گوهرتن ما رژيمين دروجلات انامين پر رژيم هاتن گوهرتن لتونس لليبيا لمصر ليمن لعراق لسوري اف گوهرتن انا تبچيبون يجبو به خاصن درباسي قوناغا دومين ببن ليه جبو درباسي قوناغا دومين ببن ديتن كلامك بيشوان هي او كلام تشبو يك سروك ابو ايدي اكتيف بو خدي باندور د سیاست ده و تایبت سیاست ترکیه دو تیزانی ترکی هزکه سرکه دروجلاتا ناویند و هزکه د ناوا ناتو دی خودی باندوره آلیتن د سوریه ده اف پرو داخلی ویبکن ایدی به حجت جدا دبن ناوین جدا ده ایریشی شیخ مقصود کرن ایریشی اشرفیه کرن و ایریشی دیر حافر کرن ایریشی تبای باکو روجلات سوریه کرن به ارمان جاتونه کرنه ارمان جوان نتنی افری وبری بو ارمان جوان گه اف پارادیگما هیه فکری گو هیه ایگو دروجلات آناوین ده پشتی 27 سالا دیسا برخود ده هینا برخود ده خواستن ریل پیشیه بگرن جبر وی بنارن جارا قومپلایه که وقتی نوتو نهاده او یعنی بیج نوتو حیشت اساس هاد دزگه کرن کی تیدابون او دولتین گو دوی چاقید ناوی قومپلایه دابون إسرائيل وأمريكا وتركيا وحتى بريطانيا وفان هيزدن إيجوبون آليكار بوان يونان وكينيا وتدينا كيزبون آليكار عيني أو هيزانا إجا تدي جغرافيش بر هناك جدابون هيد يونان وكينيا نتي دبن جبر روشا أوي لعيني هيزندن دفي في جاري جهون لباريس جوينك تشيبو عيني هيز لباريس جويان روجا پشتی وی ستاردان ایریش سر شیخ مسعود اشرفیه چه بو و وید دیار کرن هیزی گو قنفلا دست پی کرن قبول نکرن که چا قنفلا هم به والا درخستن پشتی 27 سالا دیست خوازن پیک بینن اف قنفلو ارمان جاوی بردوام کرن آتشتی گو بری دست پی کربون و بتایبت به واجویا گو داعش 2014 دخواست عراقی دست پی بکو سوری دریاوی رو گوهرتنا پیک بینن دیسا خواستن بشوازه کدن دریاوان گروپین چتره لباکو روجلات سوری آنگو روجاوای کردستان پیک بینن بگومان نتنه مجارا کرد و عربا یعنی مجار پروژامه آگو آنا روجاوا ما خواست پارتیه پروژه براتیا گلانه پروژه جنا آزاده پروژه خوزای و اکولوژیه پروژه جواکا دموکراتیکه بنر تفتی گهن و داخوازن مروف حزن داخوازن حسکرنه داخوازن براتیه خوشکو براتیه داخوازن گو آشتیانه تشتورن چاره سر کرن داخوازن دموکراسیه نلیو قبول ناکن او دبیجن حرتم دوی پفچونه به دوی شره به ای آنا لسر عرده لفر هیزن سرکه ای گو وی پرگالی آواد کن کینه کردن عربن سوریانن و کلکا سوریان آشوری هنه ارمنی هنه و چچن هنه و چرکز هنه و پیکاتیه دن هنه ترکمن هنه افانا تبل وی جو عردنگاریه ده هنه والهرم دني سوريا جي علوي هنا درزي هنا ها واولن دنجي هنا يعني اولن خريستيانتي هي ايزيديتي هي مسلمانتي هي ومسلمانتي جي بشوي هنا بفي بروجاغو باكو روجلاتي سوري متخص بيك بينو ام هنا لسروي تكوشين دكن ما تشتكر مبراتيا قلام باراست ما في خوجي باراست ما في خو د باريزن تكوشيناويت كن ليه لكيلك اوي ام دوجن بلا بيكاتي نرم نكفن شر بلا جانك ديمقراطيك جانك وكيف هبه اف بروجي نلغوري داخوازوان خوديه كومبلويه جوربيج بالا خو بده وقت ايريش لشکری پیک هاتن یکسر ايريشي جوهري وي بروجي کرن یکسر خواستن گو کردا و عربا بر هفدن
باشه مروسا بفكره يعني هجر ملت ما هاتبا بيليسكي ودجمناتيا عربا كربا وچبوبا و پیواژوی که ناکوکی و پرزگریه کانو پفچون دست پی کربا گیجا 100 سالی ترما کرداویای بینه جبر ام ملتانا وقت جواک تو دجمناتیا ما بهفرت نبو امی چما وی دجمناتیا چیکن تو دجمناتیا ناف جواک چیک ترما کار داویای بینه جارنا مالباتک و مالباتک دن پرزگریه که کپچوک نابر آنچید یکی تو کجه کسایتک ضرر دیگین ایدن بده سالا نما تجاره سر کردن ایجا چا وقتی به جواکک بگشتی معنی و اف در دیوان چوبو در دیوان جالی کی دبیجن پروژه نتوا دموکراتیک نما پیوسته دفجه بردن 27 سال بدو دنم دین دفجه بردن حکومت دفجه برنادن و دو مدیسا وقت چا نوت و حیشتا و نوت و نهاد دگوتن بلا کرد ببن ازنگ آگره کی نود روجلاتا ناوینده دیسا او پیواجو دست پی بکه جبر وی بنگوت اف ببختی قومپلن ویرنگی دی والا ورن در خستن دوی ام ری ندنگو قومپل کلو پیک بی وقت چاوا سروک آپو دروجا یکیده گوت از ناهلم اف قومپلو بگی ارمانجا خواه و پارادیگما خواه پیش خست نرینه خواه نوده پیش خست لورجی پیویست ام تف ام ری ندنگو اف قومپلو بگی ارمانجا خواه و داخوازی وان هزا پیک بی امی نبن آموره گو کرد و عرب الهفخن دبگو دناف کرداد انسانه کی ریخستنه کی بشکی نلگوری خطا نتویتا بگره دبگو ناف عربات جهبه دبگو ناف سوریانات جهبه دبه يعني ناف ترکات جهبه يعني حر ملتك انسانه وی ویرنگانه از نبحثا هنا گروپین وسا بچوکیان پارتیه کیان ریخستنه کید کم از بحثا تیگاه جواکیا گشتید کم ده تیگاه جواکی ده دجمناتیات نابرا جواکان ده تیواتیا کتنا خفکا و ببختی و قومپل انا قومپلو هنا بردوامه ارمان جاوی و ریوبری تجربه گروجاوا چید بود خوازن تیگ ببن تیگ برناوی او نتنی ارمان جوان تنی وک مکانیزمین ریخستناوی مکانیزمین وی ریخستنه دبگو آنا لگوری زاگونا سوری مانوختی انتگراسیونی دکه برنگی خوزایی تو به سیستم دولتی رختی تو خود کیک برنگی خوزایی پرتشتیتا دبگو بینگو هرتن تی هول بده لگوری سازی دولتی هنه کارا بری و از نبحثاویت کم از بحثا چید کم هشمندی آوی هشمندی آگو هم هفدو قبول بکن هشمندی آگو هم دموقراط بن هشمندی آگو اراده جواکی دورتی ده به هشمندی آگو هم نبن ناوندی هشمندی آگو هم اراده مقابلی خو قبول بکن هشمندی آگو هم ولاتی خو پرچه نکن هشمندی آگو هم لوقت شاوا لحسكي هبن لكوباني هبن شيخ مسعود هبن لعفريني هبن سريكاني هبن ام لحما هبن لحمصي هبن شامي هبن ام لحمدري هبن يعني ام تاني خد سينوركي روج آواد يام باكو روجلات سوري نگرن ام هم ولاتي في ولاتينه لناسنامه مجهيه از كردم دوی زماني مهبه دوی چاندا مهبه دوی ناسنامه مهبه لناوي واتيا گو از حقي خوي گو از ما فهمت في ولاتي دهي از وياتيت ببورم وسا نابه وقت چاوا هنه كيدن هنه واجارين دني سوريا درن شامي دكوين ناواري وبريا شامي و سوري بريود بن ويجبو چه امي جي ند جي برياري دبن جبو چه ميناك ويجبو چه زاگونا بنگهين انگو دستورا سوري و گروپك انسان بين بنفسين چما من نابانتن ابن جبو چه اوه بناوه ما پیشارو جامع دیار بکن جبو چه امي خوصا وقت سال 100 سال بره و كردويد اورتيتنا بنعم كرد هبن لي بلا نسر حسابي راستيا و پروژه ما یا دموکراتیک به جواک که دموکراتیک آواکرین جواک که آزاد آواکرینه تو اساسا تجواک آزاد نکه و جواک دموکرات نکه تنکار بحث آزادیه بکه تنکار بحث آرامیه بکه تنکار بحث وکویه بکه تنکار بحث عدالته بکه جبر وان صدما توا اذ هولدان وان بخوازن ما و بيكاتي دم برا هفدن اساس جوهري قومپلو هذا دبي امجي حطاج متي تواي ملتي ما بقاسي و ام خدي الكرديتيا خدرت كفن هو قاسيجي ام خدي البراتيا قالان خدي الجانا هفبش يا بيكاتي دنجي در كفن